ngasi phongkhiba tongan tonganba manipuri siphongsingdagi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada government singna train station attack tawduna passenger kya kidnap tawkhre Nigeria ki khatham state idoda amasa khangdaba government singna train station amada attack tawduna passenger kya kidnap tawkhraba matungna khulai paibising adubu khungul libigi asoba operation ma hokre haina police na numaizung numita phongdokre idoda police spokesman CD Nawabu Zorna telephone kuthang agency ta phungdokhibana thangja numiki numidang da igoben train station khulai paiduna thomjilaga kidnap tawkiba passenger singi masing haujuk phawi oina de police na chapchana lepangamdri passenger singna yumthangnari ba Delta state ki city wari da satnana bangai duna leiringa masakhangda government sing adu terminal da sangshilakhi amadi makhoina nongthatu nongmai ka pawki Nawabu Zorgi Worol Paladuna agency na makhatana haiki madudi passenger kharadi asu opanangki toigum sukma khoi criminal sing aduna pukide amasum gunman sing adu mafam adudagi yamna thuna sien khena sumang phongdoki police spokesman asigi matung ina kene tawkiba passenger sing adu kanbaga loinana gunman sing adu phana na bagi damakta police na makhoina thiba amadi khungul libigi asobo operation ama sataba ukhre anisu paushna makhatana phongdorakli Atopa Pawamadana, Myanmar Gari mathak makha Onbada Nupi Sikhre hairi Myanmar ki capitals Naypyidaw Sakataruki Gari ama mathak makha onkibagi thaudoktu nupi manga Sikhre atai kungo homdoina asu opanangkhre agency ki report na hai accident adu Naypyidaw gi Yezins Agricultural University ka naknana ariba yangon mandale gi highway re thokibani gari edu gi ye thangba front tire pokhaira padegi gari edu lambi degi khangudana haidokhibaga loinana highway edu da mathak makha onkibani police ki matung ine accident adu da nupi manga thaudok thokpa maduru sikhi accident adu thokiba matamna gari edu da miyoi 13 rum tongki amasum takon town maikei degi lakhiba gari edu pinmana town tamna thaurakpada accident adu thokibani asukpa singdugi manungda nupa tara atai nupi tara go humdoi yakhi makhoi loina medical treatment gi dama hospital amada pokhi haina maan phongdokhi rescue worker amana phongdorakhibada asok bamiyoi singadu khadang kok amasum thabakta soklaba singni toigom sung makoi gi phibam thoidona luboide police na driver adugi mayokta section daba gari thobigi case ma file tawkhre sohaidi amaromdana lebak sin thungna protest tharingai marakta phakhiba mi ani Iran gi authorities singna hatkre lebak sin thungna sathariba protest sing laksinana bakana hotnaringai marakta Iran na thangja numita karati champion ama amasum angang singi volunteer course ama hatkre haina media report singna haidi Muhammad Mihadi Karami amasum Syed Muhammad Husseini kauba mi ani edu thangja numiki ayu angan bada mangak samna thori thuraga hatkibani state na salaiba far news ki report na haidi masagi sai kungani thoi surabi Kurdista Iranian nupi mahasa ameni bo hokiba September 13 modeli police na custody da sian khibadigi Iran sin thungna satharkiba protest singa mari leinana lebasigi authorities singa sibi serak pi kiba apun mami masinga si mari sure Iran gi judiciary news agency nizan gi matungina hokiba sahida sadakhiba anti regime protesting da saruk yakhiba sing haiba miwe ani edu hokiba November 3 da Karasad lebasigi Basis paramilitary force ki member ama oidiba Syed Rahul Azamian hatkibagi maral convict tawkhibani Karami gi ukil Muhammad Hussein Agasina thangja numita Twitter post ama da hairaki madudi Karani bu hatringai gi mamang namag imung manung da wangang ba yabigi aroiba right sing phaw pikhi ukil sin makhatana phungdo khibada official singna Agasi bu muakpu represent tahondabigi mayukta protest tawgi mawong ama oina Karami na yumsakashin mita dry food hunger strike sa tabokhi Iranian official singi statement singi manung amadi CNN amadi tasbir na review tawkhiba Iranian report singi matung ina hawkiba thakra singi manung da ahenba protester ni phuga matui sibigi serak pikre serak sida UN office for the High Commissioner for Human Rights OHCHR amasum European Union's EU na Iran na mi ani edu heng tawkhiba matungda sibigi serak pi duna mi hatpagi thapok punama lepnana batak singkre inau nona protester ani hatlibasi aikoina akan mamona protest tawi makhoi animak namduna maral yahalaga mong maril tadana wayel satharaga sibigi serak pi raga hathibani haiba OHCHR na thangjanamita tweet amada phongdoki EU na thangjanamita statement amada haiki madudi miyoi kyabu maral kya sejinduna hatokpagi thawong asina
ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯗꯤꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯤꯁꯤꯃꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯅꯝꯊꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ ꯆꯍꯤ 6ꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯕꯤꯕ ꯖꯣꯏꯅꯔ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯚꯔꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ 6 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯕꯤꯕ ꯖꯣꯏꯅꯔ ꯆꯍꯤ 15 ꯀꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯚꯔꯖꯤꯅꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯇꯤꯔꯝꯗꯔꯥꯒꯤ ꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 112 ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯄꯣꯔꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯅꯦꯛ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯆꯤꯐ ꯁ꯭ꯋꯤꯞꯗꯤꯔꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯩ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤ 7ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯔꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤ 39 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯃꯁꯇꯣꯛꯇ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ 7ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯀꯤꯕꯀꯥꯗ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤ 39 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯃꯁꯇꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯈꯤ ꯕꯦꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟ 7ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯗꯣꯅꯦꯛꯁ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯥꯇꯣꯛꯁꯇ AFPꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯁꯤꯌꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯁꯤꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ आर्म फोर्सेस की मतम खर की ओइना साइथोकपा पोस्टसिंगदी खांगदोकपा ngamki हाइनसु मिनिस्ट्रीना हाइखि हाइदि रशियाना क्लेम तौकिबा मतुंगिना बिल्डिंग अनिदुदा यूक्रेन की लानमी लिसिंग अमगा चाहुंगी मथक्ता लैखि हाइदि डोनेक्स रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की मकोक पाब्लो किरिलेस्कोना फोंदोखिबगी मतुंगिना रशियाना क्रमस्टॉप रॉकेट टेरेट कप्सिंगी हाइदि मदुदा मई तंपम अमा अमसुम इंडस्ट्रियल फैसिलिटी अमा अमसुम गैरेज कोऑपरेटिव अमा काखि अदुबु मी सिब नत्रगना सोकपदि यावखिदि हाइना मांगना हाइखेनसु पावसुन फोंदोरक्लि लोइसिलकपोइना तेंदकना हेडलाइंस अंगदंग मयामदा थमजरमगे इंडियाना श्रीलंकादा बस 105 खुसनखरे इकोनॉमिक क्राइसिस थोकलिबा श्रीलंकादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेना कंगत हननबगिदम इंडियाना पैसेंजर बस 105 खुसनखरे हाइदि युमलोनबना हाना हाइबा पुलिसी की सरुआ मोइना इंडियाना श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस अमसु मियोइबिगी खमथेंगना अवाना तारिबा फिबमसी लानथोकपा ngamnabigidama मखल मख्या क्यागी मतेंग पांगली श्रीलंका दा चथोक चसिंगी हेना खुदोंसानबगिदमा ट्रांसपोर्ट बोर्डना सिजनबा बस 105 खुसनखरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेना सेशन हननबगिदमा इंडिया की मतेंग मखादा बस पुना सौंगा पिबिगी थाबक चथरी हाइना कलम्बो इंडियन हाई कमिशन थादोकिबो वोरल अमदा सुहाइदि हाइदि अदो हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतांग असे लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngamiनसि